Dostlar qarаңыздар мына желіннен баштады видеоны. Уйдун көркөм о желінде болады. Ассаламу алейкум достар. Базар аламы каналының көрүүчүлөрү. Бүгүн 6 февраль 2022 жыл Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Буякта жылкы базар мына, буякта уй базар. Биз уйларды тартып көргөзөбүз биринчи. Азыркы видеода. Видео жақса лайкты басыңыздар, видео сұрауларды комментарийде калтырасыздар. Біз кызматтабыз. Ушул үйдөн баштайын. Канча экен байка бул? 150. 150 миң, а? Бунун породасы кандай? Галыштин. Галыштин. Так, бунун канча сүтү бар эми? Az данный момент 20-21 берип атат. 20-21. Канчаны тууду бул? 5-чи туу. 5-чи тууду. Бооз ба? 2 айлык. 2 айлык бооз экен. Базар баа бердиби? 139 миң беришти. 139 берип турмун. Жакшы, магазинский баа канча эми? Боло турган жери? 45ке болсо бербейм. 45ке бересе, жакшы. 145ке берем дейт. Номер калтырасызбы анда? 0777 777 77 дагы 77 91 88. Бирөө эле сизде? Же дагы барбы? Бирөө эле дейт. Достор, чаласыздар. Чалып сурайсыздар, базарда өтпөй кала турган болсо, буйруса аласыздар мына. Ушул чоң үй экен. Жакшы сатыңыз. Так, молар кимден экен? Сизден бака? Канчадан булар? 130. Так, баары токол экен, а? Бул пародалар кандай бул? Галыштиндер, а? Жакшы. Бооз бул, саанбы? Бул менен мына 5 ай. Бул 7 ай. А могу кунажымбы кандай? Турпок сатылбайбы? Жакшы, мына галыштиндер. Сүт багытында уйлар бар. Онда болгон. Канчага болот эми булар? Бере турган жериңиз? 115тен бересиз, а? Жакшы. Онда болгон уйлар 115тен берем дейт. Ар кандай? 3 үй турат. Биз эми бияктан сурайбыз. Четтен тартып сурайыкчы. Байка, кунажың канча экен бул? Кунажымбы? 95 турат. 95. Бунусучу бооз экен, а бул? Экөө тең бооз. Булар биринчиси, экинчиси ичилек. Бул биринчиси, бул экинчиси. İçindekiler ekintisi, mozu birincisi. Bir cumada tuğut bul. 20 kun aralığında. 20 kun aralığında tuğut değil. Bak kançadan beresen, bere turgan jeriniz. Bilek berse bereriz yani. Только bunu emeden 95'ten kim bere albayı. 95'ten kim bere albaysa, jakşı. Nomer kaldırasız mı? Nomer yazmayalım da 700 0 700 45 14 86. Çalasızlar dostlar buna. Kunajın, boğaz kunajın. Так, бул чоң алабы экен, пародасы кандай, канча сурап атасыз буга? Парода Галыштин. Канча сурап атасыз? 110 миң. Жакшы. Бул канчаны тууган уй эми? 5те тууган, а? Боозбу? 8 миллион ноябрь. Ноябрда тоойт, а? Канча сүтү бар азыр? 15 азыр. 15 литр. Жакшы. Онда болгон чоң уй экен. Дагы барбы, жокпу? Сатыла турган. Номер калтырасыз мында? Айтыңыз. 706 0706 90 11 10. Жакшы. Үйдө дагы бар дейт. Үйдөгүлөр кандай парода? Жаш бүт Галыштин. Галыштин жаштар, а? Жакшы. Достор, чаласыздар азыркы номерге. Биз монда асфальттын үстүндө жүрөбүз. Жылтырайт асфальт. Так, маякты сырайыкчы. Булар кимдики экен? Сизге? Канчадан кетти экен булар? Билбейсиз. О, кимдики бул ака? Кызылы. 2010 номер булай аларыңыздан. Меники сауда болот ал. Так, монун желини жакшы экен. Анаке. Желини жакшы. Бул кимдики экен? Сиздики? Салам алейкум. Бул 5-чи туут музоо. А буну канчасы туат? Hazır danımın 3 mal sağlıkta turganına bir ele cümle oldu. Hazır 15 litre su çıkıyor. 15 litre, 3 mal sağlık. Koşotat'ta. Emi koşota?
Bu 4 gün болуп тур тараганы. Канчаны тууду бул эми? 5. Канча дедиңиз? 110 мың. Bu kança болот бере турган жериңиз? Тоголоп болобу? 105. 105 болот, а? Жакшы. Базар эми 98. Новайка берип атат. 100 берип атат. Бербейсиз, 100гө. А булчу? Бул 70. 70 миң. Олору 70. Бул канчаны тууду? Бул экини тууган. Экини тууган, а? А бунун канча сүтү бар? 8 литр алдым. 8 Анық емес. Anladım emес, а? Айта албайсыз. Так, дагы кайсыздыгы? Бул номер калтырасыз мында? Айтыңыз. 0702 11 96 74. Ушул номерге чаласыздар достор. Үйдөн саап көрүп аласыздар дейт. Базар аламы. Ассаламу алейкум ага. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Так, сиз канча сурап атасыз? 145 деп атам. Музоо менен 145. Бул канчаны тууган уй эми? Экөө. Экинчиси могул, а? Экинчиси о. Бул канча айлык музоо? 13 күн. 13 күндүк, а? Эркек ургачы? Ургач. Ургачы, а? Жакшы. Могул экинчи туут. А бул пародасы кандай? Өзүнүн эле жайдары парода? О, жайда. Жакшы. Канча сүтү бар эми? 12-13 дедиңизби азыр? 13 берет. Кайра эле сурап койдум го мен. Желиндери. Желиндер бары иштейт, а? Бүтүшү. Мен саап алдырда 13 литр. 13 литрди саап алыптыр дейт мына. Барды иштейт экен. Жакшы. Бул канчага болот эми бере турган жериңиз? Магазинский баасы. 140 окончательно. Окончательно 140, а? Жакшы. Бирөө элесиз да? Бирөө эле. Анда номер калтырып кетиңиз. Телефондагы 0708 899 553. Бул какта турат улу? Беловскийде турат. Беловодск, Московский район. Достор чаласыздар. Мына жакшы экен, мага да жакты бул. Жоош экен, 4 эмчек иштейт. Кулагыда бирка бар. Мына музоо менен. Музоолуу сурагандарга. Жакшы экен, жакшы сатыңыз. Так, мына. Уй. Швиц токолдор турат бакта. Ол 94 112-ге кетти дейт. Бирөө айтты, айтышы боюнча. Бу кимдик экен ака? Ассаламу алейкум. Мол 130 000 сом дейт. 130 дейт, а мына? Пародасы не экен? Жылтырайт ба? Жылтырайт өлө баккан. Швицпи, Алатоолу, Швица? Жакшы. Канча болду ака бул? Канча дейт? Укпай калдык. Айтты, багасын укпадык. YouTube. Так, bu yerде арык, семиз аралаш экен. Азыр, бу кимдик экен? Жакшы, кунажын экен. Мун тартайыш канча экен ака бу? 3 айлык боз 100 000. 3 айлык боз 100 000. Пародасы Швиц ба? Швицтин мына кулагы, мурдулары ак болот, а мындай. Чак болот. Номер телефонунда. Бу канча тууду бу? Экинчисин алып туат. İçindeki ikincisi, birdi tuğan. Yok, ikincisi içinde. Birdi tuğan da hocam. Bir de tuğan. İçindeki ikincisi. Ha, sütü kança var hem? Buyurursa 8 tuğut değil. 20 litre. Nomer veriniz sırada. Şeyinde 20, 18. Veres mi? Cas. Aytınız. Aytı veriniz. Bak 0550 0550 18 18 0453. 0453. Dostlar çalasızlar. Şivisi. Simintal kança ekan? Simintal birinci turuş 7 aylık boz 100 000. 100 000 ha bula. İçinde birincisi kança aylık boğaz bu? 7 ay. 7 aylık. Azırkı nomerge çalsa olat da. Болот азыр. Азыркы номерге чаласыздар достор. Бул кунажын экен мына. Симентал парода. Жакшы сатыңыз. Так, мынакты карайлы. Мына экен. Базар кайнап атат.
Ayakta. Böyle çoğun uylar. Kimdi eken sizler kemesi bakın? Ürköt ol. 118 tartıyor. Onu 118 oldu da. Жақсы. 118. Тоқол қанша екен ме? Сіздікі? Қанша сұрадасыз? 150 мың сұрап отыр. 150 мың. Боғыз ақша та? Bir iki cuma сұрау келіп қалды. 2 жұма. Созаттық та. Бұл парадас қандай? Тоқол қап-қара екен. Енесі шит, бұқасы аңгыс құйылған. Аңгыс. 150 Жақсы. сұраттым. 150 мың. Angus mu? Атасы аңгыс, бұқасы. Енесі шит, ортадан. Аңгыс та да сонда. Sana deputatlar, Ассалаумағалейкум. deputatlar başa söylep koy da sen de. Atası 4.000 litre süt veriyordu, atası 2.000 litre süt veriyordu. О. Çalıştırıp görsen 18 dolar olattı. Базар баға берді бі? 111 атасы. Қанша болады магазинский бағасы? 130 сұраттым. Жұрт деген дұрыс. Atası 4.000 litre süt verse sat da düze çıkar. Жақсы. Жақсы сатыңыз. Так. Туалетке қарап алсам. Шул үйді тартып қойып қанша екен бұл мұзауы менен? 65. 65. Бірінші баласы бұл, а? Birinci tur. 3 gün oldu. 3 күн болды, а? Pazar alan böyle. 65 мың. Қаншаға бересіз? Boşal bozgan 65. Магазинский баға 65, а? Жақсы. Базар сұрады? Жаңа geldik. Жаңа келдіңіз бе? Жақсы сатыңыз, а бұл ше? Bu da 65. Бұл да 65. Бұл чоңырақ екен. Жақсы. О, қанша сұрап атасыз? 130 мың. Бұл парадас қандай? Angus arasından koydun da. Қаншаны туды? Қаншаны туды? 3'tü. 3-те туып тұр. 130 мың. Алачы ала. Айтқысы кебеді маңа. Білбейман деп қойды. Мына Құнажын. Құнажын кімдікі бұл? Оның еші жоқ. Жақсы. А мұ чоң үй кімдікі екен? Сіз әткі? Қанша? 140 мың. Парадас қандай? Алатау бұл? Алатау дейді. 140 бұл. Қаншаны туды? Қанша сүті бар бұл жоқ бұл? Sütü жоқ. Қанша айлық болыз? 7 айлық. Қаншаға бересіз мұны? 125. А бұл кімдікі? Bir өлем сіздерді, а? Жақсы. Ұрғачы бұл? Қанша бұл? Алдыңыз ба? Қаншаға алдыңыз? 36 жарым. Парада Алатау. Bu toğa kedet deme. Gel ova. Жақсы uy жоқ па? Uydu aldık. Қанша oldu şu? 140. Sütü var mı жоқ mu? Boğaz mı? Boğaz'a қаншаны туып тұр? İkincisi bu da birincisi. Birincisi, ha? Paradас қандай? Аралаша. 140 мыңға алынып тұр. Жақсы. Onda kettiğim dersi. Yokta толтыра. Uylar. Bugün narkı tuvalet çaqa barбай өзем. Бияқтан. Сода қылауыз мөрді жақсы уй бар екен. Сода болады атықшайды. Давай. Нормально, давай. Ой, YouTube бар. Содан тартайықты. Базар аламы деген. Бұл парада не екен? Нормально сен вот это. Бұл все. О, парада қайсы екен? Алатау. Алатау? Қанша сұрап атасыз? Вот это. 160 мың. Цементал. Че? Беріп атасы ба екен? Давай, нормально. Ой, нормально, давай. 105, давай. Все. Сюда это. Қайсы сода отыр? Руку оторвешь. 120 потом будет. Оға ой? 105. Оға, а бұл Это мой адрес. бұға емес пе? Нормально сен нет. 130'a беріп ет ава? Давай, все. Осмененный деді? Нет, РГК. Вот фото, мото, все есть. Давай. А сколько месяц? 8,5. Уже будет в конце делиться. Какой это? Алтынча. Боğaz екен бұл? Давай.
Другой руку дай ему. Подумай сейчас, Байка, подумай сейчас. 110. 105, давай. Давай, будьте. Bir suratga tortib qo'yish kerak elada buni. O. 130 ga bermeptirdi. No'ydi. Yaxshi. Oyoqlarni ko'raverganman. O'tmaydi. Biz ketaveramiz bu yoqqa. Qancha oldu aka? Qancha oldu? Qancha so'raysiz? 70 ming. Bo'z akani? Qunajin, bo'z. Baka u qancha oldu? 50. 50 ming. Ular to'g'on o'xshaydi. Ular kimniki ekan? Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Bunu qancha deyapsizlar? Nima keldi? Bunjelasi keldi bu. Kes. Bunjelasi emas, bozor alani. Qo'l kiygizib qo'yib turadi. Tak, bor neyisi yo'q a? Bu yoqqa to'lib ketib turgan. Uylar. Yaxshi. Ha, o'rs tuxum tortib ko'raymi, soda bo'lyapti. Bayka qandaysiz, Bayka? Mamta. Mamta. Sülep qo'ying bu yoqqa qarab. Assalomu alaykum. Qaysi uylaringiz? Shu yerda qator meniki. Bo'lgan qarab. Mana. YouTube'dan ko'rib Siz o'tgan bozordagi yig'ib beringiz ham, sülep beringiz. Assalomu alaykum, Aqsoqol. Yaxshimi? Qanchadan bo'lyapti? 145 dan, bekilari 150 dan. Ular qunajinlar o'xshaydi, bo'zmi? Bo'z, bordig'i bo'z. Soni yo'qmi? Soni ham to'tniki. Mana. Kelinde qo'ygan. Yaxshi? O, uylar. Ularning parodalari qanday parodalar? Bordig'i. Shvedlar, ha? Yaxshi, narxi kimniki aka? Bilmayman hozir. Bu uchovi sizniki. Ko'y bizniki. Yaxshi, nomerni beringiz anda sirazi. Ne qilasan? Kempirlar so'raydi. Kempir so'rayman. O, Yaz nomerda. da aytingiz. 37, 67, 31, 67. Mana. Normalniy mi? Tavalsizlar, normalniy. Normalniy. Çalaverasizlar dostlar buni. Buna qalasizlar, nake. Yaxshi sotamiz. Ular neyisi yo'qmi? Yo'q ekan, bulchi buni. Jami to'g'on ekan. Uni olib sotardik. Ayt. Olib sotardik. Ha, ma'qul. Уже sotib ketdi. Qaysini tortay? Ular qanchadan? 150 so'rayapman. Ikkinchi tuv, hozir 20 sut beradi. 150 ming. Ekin tuğanı. Muzov yo'qmi? Muzov bor. Tak, muzov menen. Mana, ekin tuttur. 20 litr sütü var dediniz ha? 20 dan vermez 20 litr sütü. Bak, o'rib qolganda, necha? Shishib tursa. Yaxshi. A, narxidan sizga? Yo'q. O, yaxshi ekan bu. Ikinci tuvut. 0777 85 85 15 43. 15 43. Dostlar, usulü neyse çalaslarına. Yaxşı ekan. Dostlar, videonu ayaktayız hem. Только лайкты басыңыздар. Мо сода болды екен. Көрегелер кішан. Не дейді? Satıldı mı? Қаншаға кетті? 133 мыңға. Можно соткаю я. Вот так. 133 мыңға кетті. Өзіңер қармайсыңар да? Жаллауат оша кетті. Көрөсүз байке. Жақсы. Қарап алды. Жақсы, жақсы. Мына, жылқы жаққа өтіп өзім.